Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinong ilam jang dorbar sinong wapung skur gilapan pau ga jing smosi ban lap baka office udoloi ka elaka jawai uba puramon kenjing kalakang tala wat hadin bakila dep yakut leng baka telefon ban yakren halor ga jing dawa ban pendam no ya jing ai no objection certificate syaka om kok ban shna ya lam kok manufacturing unit hapa upu rusam jang sinong wapung skur East Giant Hills District. Kum ginong yalam sinong gibadon ya jingkit kli halor gani ka kam haga sautarik uya yong arjar arpusan gila lej banya kendu ya chief executive member jongga Giant Hills Autonomous District Council uba Thambor Shiwat ya deputy commissioner jongga East Giant Hills District u Shivansh Awasthi ya divisional forest officer jongga West Giant Hills District banya kren sani halor ga jingdawa ban pendam ya ga NOC bala ai daga dorbar sinong mukhep bat udoloi ga elaka jawai syaka om kok. Haga juga por ga dorbar sinong wapung skur kala pharu daga jingtho syaw wahe sinong ka sinong mukhep uba Dennis Siang Shai halor ga jingdawa ban pendam no mardor ya ka NOC bala ai syaka om kok ban shna ya ga kok factory hapa upur usam jongga sinong wapung skur. Ya hari ni sengi na yang dorbar sinong aduk ni step lami i chow GC clear ditai dalai o timan yu weng no gi ya ni ga kok ko mu tna po pur sam ngo pung skor da yaklam o syang sup ye cham o wa liang o le da kular wa ni gi jing le don bor yung gi po pur sam yong i pen sangen o ka chisen don e ga order kan pu ya pen bai di henry hon la ka tele da penwai gi de nu gi wa ki mut gi i ka modor pas nong im chai e la di hado kun le da lai de mi sa office yung padloy ka mo da pa nga tu singi to ne we chamo henry mana poi telephone yo da onde ma da linyo penti be pi to ngam emma da penlengo ko ya i kam gi nong wan kam gi o tho jing mu o nga na ye daw wa o ANOC o po put sam yung kasinong yung i de wan lang i kam git khot isi ni pen klor mar ba i hala katele ngar de pa o wa kadiman wo to weng no ya ini ka NOC ko wada lengba ga ilaka weng no wa po lesni karwa emu sini emu receive da pa o na WhatsApp personal number yung o da pa yu ka de yulti wa uniu padalo yung i kamar juju to daloy wa embrom ha yu le wat ini kam le em kti lang kat kam ga dorbar sinong pung skor yung i the lai le CFO yo HMO and le itele da bu di mana ti site bada yo le upsia how CM ma Thambor Shiwat sia o le snya ga jingkermen ko wa kro ba wa o le ong le de to hi ga hok kanti da to hi kini em go kam wa pi da complain pi o le u em lang chiru ba i ya kret lang nemta ukoi ubha ga chung ta nemta yo ga jing chat jing nang po po sam bar kam tam le yo mani go le kanuksa hapo galika jwa ga yong i wom ho cha ya le er go cha clear wan sipo po sam dan dia hapo galika ga yong i ya ga te o mantri ga te go ko factory ngapi u kana pi yo tipi kam ha ya kan jok tin wo pa da loy wo he chnong yong go mukhep ki wa e le e bakla gi sipo po sam ki ina leong imtim nu yo tre ni ko factory do ini na leong nga in de pa o ga tne na leong ba WhatsApp wa to na do ne to sedang kita kesengi yo o hado sengi wa working days te lam juba wi te idong le de wi wan ge action lang ba ga ain khnang o le usnya tho wa wa gni jing le yung o to go bakla ila kwa i wa pa da lo ya kre lang i kama yu nei por ya kre lang